Kalinića i 2:0 vodi Hajduk. Dobra lopta za Kalinića, Kalinić pretima i 3:0 Hajduk. 3:0 Hajduk sada. Raspored Dinamo u nastavku utakmice. Nećeš biti sam, ali ćeš glas. Tu su svi krenuli i zaista, evo pogledajte kako prati Gavić tu dolazi, pa koliko kickboksera, pa što je to trebalo samo završiti.